ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu, a to je istina o Granny. Prvo da pozdravim jedne dvije djevojčice, Ana i Tina Twins, ali samo je jedna to snimala. Ti si mi jako pomogla oko ove istine o Granny, tako da ovo je kao neki nije copyright, eto kopiram video, ali nemojte se molim vas ljutiti. Ali ja sam to znala prije, samo to su mi pomogle malo da se prisjetim, pa ajmo na video. Znači, Granny je bila, da kažem, jedna baka, obična baka. Imala je muža Grandpa. Sve te igrice postoje, Grandpa i Granny. Baš pričam sad o igrici Granny i Grandpa, postoji igrica. Onda, ona je imala ćerku Angelinu, ja mislim da za nju nema igrica, ali Angelina je imala muža Slendermana, on ima svoju igricu, ima igrica za njega. I oni su dobili ćerku Slendrinu, ima i više igrica za Slendrinu, tako da Slendrina House, Slendrina u Lunici, Slendrina u podrumu, Slendrina u školi i tako to, a nećemo sad nabrajati o drugim igricama. Dakle, Slendrina je umrla sa 14 godina, kada su svi nestali, ne znam tačno. Kada je Granny to čula, zaključala se u malu, nije mogla sebi da pomogne, zaključala se u malu kućicu u šumi. Na početku igrice možete da vidite kako vi lutate po šumi i neko vas udari palicom po glavi, to jest Granny vas udari palicom po glavi i probudite se u nekoj maloj sobici u njezinoj kući. Imate 5 dana. Imate 5 dana da pobjegnete iz te kuće. Granny vam ne da da pobjegnete sve dok joj ne ispričate sve o Slendrini. Imate mnogo ključeva, trebate sakupljati ključeve i tako to. Granny je imala jako veliku kuću na 3 sprata. Jedina uspomena Slendrinu koja joj je ostala je bio jedan teddy bear. Taj teddy bear se mogao naći u jednoj skrivenoj lokaciji u kući, koju se možete sakriti također od Granny. Ima puno skrivenih lokacija da se sakrijete od Granny. Taj teddy bear se mogao naći na jednoj skrivenoj lokaciji. I kada uzmete tog teddy beara, to nije teddy bear kao obična neka stvar. Taj teddy bear služi Granny da kada ga vi uzmete, kuca vam jako srce i Granny zna gdje ste. I morate da odete na 3. sprat, skinete daske sa nekim čekićem, sa jednim čekićem, da ga nađete prvo čekić, skinete daske, ima jedna tu koljevka i vi u tu koljevku morate ubaciti Tedija i onda vam se spamuje tu Slendrina. To je nepotrebno da radite ako vi ne želite, ali eto, ne morate uvijek uraditi to u igri. Tako da, kada Granny zabagujete, postoji puno gličeva za Granny. Kada je izgličate u stvari, vi ne možete da spamujete Slendrinu, zato što je to, ne znam nije zašto ne možete da spamujete Slendrinu. Uglavnom, to je bilo to od ovog videa, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!